салом ба мардуми Тоҷикистон бинандагони азиз. пеш аз ҳама рамазони мубораку бобараката барои ҳамаи шумо табрик мегӯм ва иншоалло умедворам ки ин моҳра бисёр хуб бо маврид истифода мебарем, яъне ба тамоми қонуну қоидаи рамазон истифода мекунем ё ки амал мекунем. пеш аз ҳама ва дуюмам дар ду мавзӯи ҷа шумо бародар Убайд ҳам навор монден, ҳам пешниҳод карден, гап задем. ман ҳаминҷа аз фурсат истифода бурдум, баъзе чизҳоро кофтам навиштам. агар мози гап занам, мо магарим як ним соат ман гап мезанам. ягон кас боша гап занам, баъд хушрак ба фурҷа гап мезанам. гап зан, ба фурҷа гап зан. вақти худат хоб ба фурҷа боша. аз якумш сар мекунем. масъалаи ба аз бурдани масъалаи 29 сола буд, хато накунам, наворда фаромӯш кардем, сол надодем, бо ҳамроҳи занаш ва ду ҳамсояш ҳамра мондем ва бо тариқи бигем шиканҷа ва зӯроварӣ маҷбурӣ гуноҳро ба кала гирифтааст. гуфтааст ки ман гуноҳро кардам. ин корашона медонем ки векиде дар ҳама ҳолат маҷбуран ё ки ба зӯрӣ аз одам интервю мегира ё ки гап мегира, дар мардум нишон метад то ин ки худша сафед кунад. агар ёд дошта бошем, чандин занҳоро ҳатто бачаҳошона мебурдан, маҳкам мекардан, ё модароро ё каму занҳои ҳамсарҳои ҳамвора маҷбур мекардан ки бигӯен фарзанди моро хуб кардан, қапидан. ман он навораро аз наёфтам. агар инҷа мемондемш, ман ӯ ҳафта гап зада будем, ҳаминро як бор ишора кардем ки барои модари бисёр гапи бигем вазминай ки хирсандӣ кина ё ки шукрона кина ки бачаша зинда қапидан бурдан зиндон кардане, ба таркиш даст назад, ба худкушӣ ё ки ба як кори террористӣ даст назад. масъалаи шиканҷа ё ки масъалаи бадрафторӣ нисбат ба ҷавонҳо, аз он ҷумла муҳоҷирое ки аз Россия мераванд, зиёдтар аз ҳамватанон вақте мешунавем, мега бисёриёш барои пул мекунанд ин кора. вақте мераванд медонанд ки бечораҳо як шояд $2000 $3000 овардагиянд, баъд дар калашон як чиза мезананд ки биёр пул бите, ба хубӣ ҳаллш кунем. вақте намешава, баъд дар сатҳи ҳамун векиде дар вазорат мебаранд, ин кора мемонад. яъне ҳамун тӯҳмат хати мебаранд, мешинонандш. агар ки бо ранг наи, агар як ҷои ҷамъиятӣ да шава, баъд ира дар ҳол оли ӯро ноқапида ин делаи тайёрае. монад ино як ҷавоне ки қариб як моҳ мешава ҷиноят нокарда, намешинохтанаш ҳеҷ кас. вақте ки як корманди сафората зад, дарҳол гуфтанд ки ин бо ҳамун гурӯҳ хуш аст, ин бо моддаи 307 айбдор мешава ва дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор дорад. яъне чӣ гуфтанем? ин ҳама нами шиканҷа, фишорҳо, нами зӯровариёшон. дуруст пешам як занакам биромад, гуфт ки писари мара дар болош оби ҷӯшомадагӣ рехтанд. яъне шикоятам кард. ҳамин интернети мо созад бародар Убай. ман инҷа аз заряатяка биканам, агар ягон чӣ дошта бошад. садум хуб меа, агар дар бародар воҳудош соза хуб 100% аст. Хуб соза. Заряатяк баъзе вақт интернет шояд ки чӣ кунад, каме заифӣ кунад, заряатяк задагӣ бошад. бале. ҳоло Зайд дар ҳамин суҳбат айдом медиҳем, ҳамин қисмати наворе ки гузашта буд, ман барои ту бигузарам суҳбатро осонтар кунам. ҳоло нигоҳ кун, ман ман инҷа чанд мисол меовардам. бале, не ман мисол ҳамин суҳбатро гӯш кунда вобаста ба ҳамин мавзӯи хит аст. нигоҳ кун. маҷбур با گروهی تروریستی همکاری داشت. او را تحت فشار قرار دادن، تحقیر کردن، فشار آوردن. ما سخنها را گفتیم. شوهر ما بیگناه، تروریست نیست. تروریست 5 سال در تاجیکستان زندگی میکنه، 5 سال پس تروریست بودنش معلوم میشه. اینقدر خطرناک باشه. شوهر ما همه یهو گپا را
طاقت مرا دیدن نکرد اونجا، طاقت تأخیرای او را نکرد، اما گپا را گفت که اویلای من همینجا برویا بروم. ایرا تماشا کردم باید بله او گفتی همون خودت که جا مسئله ناموس های او مردک هر یک مردک همه خیلی بخدش ناموس داره ننگ داره وقتی میبینه شاید در پیشش یکون بدرفتاری نسبت به زنش کردن دیگر به خودکشی هم دست میزد اینجا شاید به خودکشی هم دست میزد اگر امکان میداشت همون مسئله همی چیش هم میگم که وقتی با آب یا که با برق یا با الکتریک با قوای الکترونی مردم یا که همون جوانها را عذاب میتن شکنجه میتن بعد او مجبور میشوند که میبرن تمام گناه باشه و کلا بگیرن یا داشته باشین سال گذشته حتی یک جوان ازدواج کرده بودن تحقیری پستش کرده بودن که با قوای برق گرفتنش گفتن که بگو من لیلی نکشتم یا داریم گفته که بگو من لیلی نکشتم و خوب مجبور شده خیلی دور شما گفته بله من لیلی نکشتم با خاندیدن حقارتش کردن که لیلی چند سال شد مرده تو دروغ میگوی نگاه کنین همه ای نوارها یا که عکس ها یا که همین گپ ها برای چی در مردم بگیم که روشن میشه که میرسه میتونن که همین شکنجه ها بیرون نبروین این کار میتونه وزارت کارهای داخلی یا کمیته امنیت میتونه که همین کار مخفی بمونن نبروید که ما ببینیم یک نفر به الکتریک کشتن یک نفر به آب جوش یک نفر به ضرب همو دوبینکا میگیم یا تیوقای دیگر بگیم که آهنپارو زدن کشتنش همین میتونه که مخفی بمونن این رژیم این قدرت داره این امکان داره که مرده همو بچه را نمیبره نمیته خودش میبره گورش میکنه میگه بچه مرد تمام از هم خبر دیگه زیاد داره خانواده‌اش نشون نمیدن اینجا به خاطر مردم در آشکار میکنن که این ایرا برق زد این ایرا او گرم قد کشتن این خیلی چینا او سهی میتاش پرتو رضا رشوتکا میگه و پنجره داره میگه خیلی اینجا پرتو تو باید باور کنی اما میگه خیلی اینجا پرتو تو باید باور کنی برای چی برای این کارا را در یک ماه قریب یا یک تا یا دو تا تاریخ خبرها یا ای ترما میبره از زندان یا ای وکیده یا ای شعبه امنیت یا که از اجانسی ضد فساد یا که دادستانی کلا خیلی خبرها میبره که یک نفر گویا به همین حالت مرد برای چی میبره برای این مردم بیدار شده بترسن که ما را نخپن که میبرن اوی گرم دم میمونن الکتریک دم میمونن ناخونمون میچینن یا اینکه ایمو بالا میپرتاین ما یا دیگر نمود ازدواج یا که هم تأخیر را میکنن در شأن شرفمان برای نمیون میکنن یعنی همون خبر هم میتونن که پنهان کنن هیچ که نشنوه برای همین خبره که ما بترسیم انا برای همین باید ما نترسیم و گپ بزنیم